I počnemo ljudi ovdje jezik je to derbi. I ljudi, znači preklipa bih htio da vam kažem da ćemo sada da igramo na tabletu i ja se nadam da će da bude puno bolji kvalitet videa, tako da možete da uživate i da počnemo sa klipom. I ljudi, znači ovdje, to je danas ćemo da igramo The Hide Lover Game. Ja se nadam da će vam se svidjeti, da obrišemo i da pojačamo, tako da možemo da počnemo. Znači, Manslinger ili Hulk Hogan, nemam pojma ko je to, idemo u HR. Kodili. Ljudi, znači izvinite što sam morao da paknem epizodu. Na brzo, znači idemo Hulk, taj Hogan ili Saving Private Ryan. Vidimo da je ovo Lover. Jep, točno, ok. Za sad je skor 2, samo da poučem da možete da vidite. Skor je za sad 2. Saving Private Ryan ili vidimo da je ovo Lover. Yes, to je. Jim Hendrik. Dobro. Znači skoro je za 4, ovo je Lover. Aha. Ok. Znači ovo je samo brutala što su napravili, ali ono baš je dobro. Idemo sad, šta je dobro? Idemo sad. Ohio Stadium ili Monaco Grand Prix, idemo da je ovo dobro. Ojuj. Fostering ili Rafael Nadal, on je poznati. Lust, ja mislim da je to ok, nice. Google je poznati. Kod, Computer LOL, da. Golden Retriever, on je poznati, zlatni retriever. Car, ja mislim da ok. Mental Health, slabije, please, to. Dobre, skoro za sad 7, is. Tu su oni Arabi što ubijaju, nemam pojma. To su teroristi, oni sad ne znam da li je to poznati. Please, to. Jebot, koliko su oni poznati. Walmart, ja mislim, aha. Sunci ti kalajsen. What? Ok, idemo dalje. Odigrat ćemo 5 ovih rundi, znači ona nam je sad treća. Ja mislim da je New Year. Ok, znači ovo se ne računa. Ovo je treća sada. Michael Bay ili Bruce Springsteen. Nemam pojma, ja ću ići da je ovaj. Ok, nice. Bulldog, poznati 100%. Dobre. Moj omiljeni pas. Deed, to je smrt. Da li je poznati od Bulldoga? Nije. Ok. Hoverdam, to je onaj grad, ja mislim. Ja mislim da je to pozniji. Jebem ti. Ok, 3 smo uspjeli. Znači, ovo je četvrta. Family Tree. To je ono kao porodično drvo ili beauty, kao lepota, kao ne znam uglavnom. Ovo je poznatije, Novi Zeland je poznatiji. Samsung Galaxy S6 od Novog Zelanda, ja mislim da je poznati, please, dobre. Root Stevran, ovo je sigurno, dobre. Šta je ovo? Kankless, what? Ja idem da je to Lover, ok, nice. Fargo, poznati, dobre. Za sad je skor 6, a high skor nam je bio 8. Jet Li, koji je taj, nemam pojma. Sad bi lupio ovom šakom od 100. Ok, ovo je zadnja runda. Klip traje 5 minuta, ono. Može čak i
Stvarno je onako zanimljiva. Zanimljiva je igra. I ono, stvarno, meni se jako sviđa. Vidimo ovdje poznati, ok, jeste. To Heineken, to ono pivo. Uglavnom, ova igra nije za one što ređaju, znači da lupaju, da se nerviraju, nego one za one opuštene koje po nešto čak i znaju. Znači idemo, Heineken je 100% Heigerem, jebem ti. Domestic Abuse, nemam pojma šta je to. Ok, Abuse, jebem ti. Colosseum je poznati. Coffee Shop od Colosseuma. Jebao me Coffee Shop. Niš ljudi, to je to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Poz!